Rere ana te mana wii o te rangi, rere ana te mana wii o te wenua. Rere atu ana rā ki te mauri tū, ki te mauri rere, ki te mauri ki te waiao, ki te ao marama, tēnei te mauri kātū. Weno ka tua ke rā tēnei ki te tuku atu i ngā mihi, ana mai i te kupu o Te Uru, ana ki ngā tai, ki ngā wale wānanga, ki ngā wale kōrero, o te anō rā kei te winu i tonu tēnā kūta. Kena rā tātou a ngauri a rātou mā ngā tūpuna, o te anō e tangi arorani atu ana te ngā kautapata i tēnei wā, ki ngā tingi ai tua kua maru atu nei. Nō reira koutou ko ki atu rā, i te āio mō i loki tēnei te tangi, tēnei te mihi, e rere koutou. O te anō rā, kia tātou ki te ao tangata e takatū nei i te mata o te wenua, karanga mai tātou, te kupu o Te Uru tēnei e taunaki ake ana i ngā kaupapa uua, ngā pūrongo, ko puta mai ai, ara i te reo o Te Uru, i tēnei wiki. Koia, ko tēnei o ngā pūrongo tuata i puta, e āngai tika tonu ana ki te ngaru nunui, te ngaru niwa o Urutā. Kua eke mai te ngaru niwa, mai te takiwā o tāmaki makaurau, o te anō te tai tokerau, kua unuku nā tēnei o ngā ngaru, tai wawati, kua tai atu ki roto i ngā tai, o te wako o tainui. Te wako o tainui me ona wakaru ero e ngā katoa, kei reira te uruta, no reira kua tau, ki roto o mokau. Ko mokau o ki te kua uru ngātu, ana ki roto o taranaki. No reira nārungai tērā e āngai puana, tēnei o ngā pūrongo te waiake nei, ki tērā unuku tanga. O eno nārungai tērā e tikāna kia mi atu rā kia kūtau e ngā iwi e ngā reo, ana kua tau mai nei tēnā kūtau, me uri tātou i tēnei wā ki te pū rongo tuatai. Ko mōkau te tongi ki te raki, ki Wainganui ngā roe o Taranaki me Waikato. Koene oki te wai ka tūtaki te taumata o iti tuatoru ki te taumata o iti tuarua. E take tino tauma a tēnei, kei orapa are te mate urutā ki roto o Taranaki. Koenei te kua ki te tai au Rauru. Our community reassurance patrols are looking at random stops throughout Taranaki and the wider lower central North Island to ensure the safety of everyone in those areas. Police, public, staff, iwi, really important to keep our whānau safe. Those community reassurance patrols, of which we have random checkpoints, so random stops of vehicles, make sure people are travelling about their business within the government's guidelines. Ko te auoratanga me te aumarutanga, ngā mea nui. It does seem that way sometimes, that there is, we are trying to protect ourselves and keep the wolves, COVID, at bay. And it's my tama hat and it's the Pirihamana and ngā iwi o Taranaki collectively taking kaitiakitanga of our whenua here. So Tama, Mutunga, Maru, Te Atiawa, Taranaki, right around the coast. Iai ki te wakatauki, ka rere te puru o Pautama, ka rangona e ngā au o Taranaki. Koenei te take, kei te tino tauma a tēnei āwatanga, mō tēnei priimana, no Ngāti Tama. That's the way it is at the moment. COVID is in Tamaki Makaurau, travelling down through Kirikiriroa. Unfortunately in Kawhia at present. Word around, everyone does feel like it's going to get here at some point. That's probably the reality. But whilst it's not here, we want to really keep our whānau safe, and that's the point of those reassurance patrols, the random checkpoints. E kōrero tō mātuku ki ngā wānau. Don't travel into Taranaki. Stay at home whānau, keep yourself safe. Look after whānau, stay home, get vaccinated. That's the best thing we can do to protect ourselves and our whānau. Ko te tūmanako ia, kāre te mate urutā e wakauiti i te awa o mōkau. Iruere rerekura, Te Reo o Te Uru. Tēnā koe e ruera me tēnā o ngā pūrongo matua nui. Ana kua rongo ake rā tātou e te iwi kei reira tau kati kei mōkau. Weno kei roto i te roe o tainui waka ana tēnei urutā e ana i tēnei wā e ngau aere ana. No re ngā manaakitanga i tēnei wā ki te unga, kei tāmaki makaurau, ara kei te tai tokerau, o te anō kei roto i te waka o tainui no ki ngā manaakitanga nui ki ngā ia koutou. E ki te ake ana rā tātou ko te matu nui,
o tēnei o ngā aukati, ana ai aukati ai tāwarau i te unga airere, waka uti aire. Mai te roe o Taranaki ki te roe o Tainui. Aere tūpato ake, te kia tino matara te aere, i te mea kia kore o ki te rā uru tai, uru mai ai ki roto i a Taranaki, e uru atu ai ki Wanganui, e putarere atu ai ki ngā iwi ki ngā roe o te mātonga tani o rā, ana ki te mai, ki te upokotika. Nō reira koe nei te mai nui a te aukati i tēnei wā, e aukati ana, e karo ana, e pare ana, kia kore oki te uru tai uru ki roto wā i ke. Tērā kātai kārua te kaa nui o te iwi o tērā taki wā ki te aro nui ki te aukora o te katoa. Me te mai tai atu ki te tari pirimane ki rongo rā tātou ngā kōrero, a matuku tēnā o ngā pirimane kōrero ana, kia no o aumaru, ki te kore koe, ki te kore koe e puta ana kono o aumaru lawa. No re ko te tino a tōtou kua puta mai, me take nui ka we e koe i tō kāinga. No re ko te uara i paia ke meno o aumaru ki ngā kāinga, ki kore oki a koe e aere i te nuku o te wenua. Kia kore oki tēnei uruta, tēnei mate e pā kia koe. No reira, koe nei te mai tai, a ngā iwi a Ngāti Tama, me i rā kārangarangatanga o te raki o Taranaki, te tari i Pirimana, ana e au katikati ana i te uarai, kia no o aumaru mai ai ko te katoa. No re, i ake ana rā ki te kaupapa nei. Koe no e te iwi ka māuti atu rā tātou ki tēnei ki te pūrongo tuarua, te wai ake nei. Tēnei o ngā pūrongo, ara e āngai tonu ana ki tētei uarai, kei roto i te takiwā o te manawa tū, a koe ia tērā ko te ua tūranga. E uarai o tēnei e waka tikaina ana, e paraina ana, ai uarai pai. Kia tai ai i te tini te mano waka, te aiere i runga i aia, i roto i ngā taukei mo i te aroara. O tēti o ngā rere kētanga o tēnei o ngā kaupapa te wai ake nei, mo te uarai o te aua tūranga, e āngai ake ana ngā iwi maa, me o rātou o kāro, me a rātou kupu manaki, kupu tautoko, i te kaupapa o te wai anganga, i te kaupapa o te wai anganga o te uarai o nei. Kei reiro ki te unga pēnei i a kingi kiriona, ana e arataki ana te taa ki te mātauranga Māori. Nā, ko te mātauranga Māori tonu te pūtake o te pūrongo te wai ake nei, kua wai ua mātauranga Māori, tuu mātauranga Māori, tēnei o ngā kaupapa a te au aturanga. Ka tia ke tewi, pe uri ake i tēnei wā ki te pūrongo. Kua whakaingoatia te kaupapa hanga huarahi a te ahua tūranga, te toa o te wahanga mātauranga Māori, i raro i te kaupapa Diversity Awards New Zealand 2020 mātahi. He ai kia waka kotahi, nā tō rātou mahi ngātahi me ngā iwi o rangitāne te take, i angi tūai te kaupapa nei. Ko te whai ake nei, ko te rō ngātu o ngā whakamahuki. E huro ana ngā iwi me ngā kaiapataki katoa i te kaupapa o te ahua tūranga, i tō rātou whiwhinga i te taonga mātauranga Māori. We were really pleased to have won that award. I mean, it was a little bit different to how those awards usually sort of carry themselves out. This time, you know, obviously during COVID level 3, so that sort of changed the dynamic of it and having it online. Kua whakatō te kākano o te ao Māori ki roto i ngā whakahaere me ngā ahuatanga katoa o te kaupapa nei. He mea whakanui, hāpai anō hoki i ngā tikanga me te mana o e nei whenua Māori. Yeah, look, for all of our iwi involved, you know, it's been massive, you know, and these awards are definitely a testament to that. But this year in particular, with all our iwi, and looking at, I guess, from the conception of this project starting off, and also working through all the consents, also the design, and also, I guess, having that influence of the whole project and iwi involvement, you know, as tangata whenua. E rima ngā iwi e hono ana ki e nei whenua. He ai ki tēnei o ngā māngai kōrero o rangitāne, he ai ki a Terry Hape, ko te mahi ngātahi te tino ito o te kaupapa nei, mei kore ko tēnei tūhononga, e kore tēnei manu, e rere. Tuatahi, ka tika me mihi atu ki ngā hononga o ngā iwi i rungi te kaupapa nei. I te mea, he waka kotahi, he whakaaro kotahi,
No reira, ka tika me mihi atu ki a kahungunu, ki a rangitāne, ki te rāwhiti, Ngāti Kauwhata, Ngāti Raukawa te au ki te tonga. Mātua ana hoki o te manawa atu, e whai whakaaro i runga i tēnei me te whakaaro kotahi. E whakanui ana te taonga nei i te pai o te whakamahinga o te ao Māori ki wainga i tēnei tūhononga. E para ana i te huarahi mo enei tūmomo mahi hei ngā rā ki tua. Ka whakatau tātou ngā iwi ki ngā kanohi hou, ki ngā kaimahi hou, e uru nei i runga i te kaupapa nei. Reira, tā mātou nei Waimārie ki te tutuki pai ai i ngā tikanga, ngā kawa o tātou nei mātua tūpuna. As a project, you know, we're really excited and also the how we're looking to implement Te Tiriti o Waitangi on a civil construction project, you know, I think is massive. So. I ko atu i te toru rau rima te kau ngā kaimahi ka mahi te wā kotahi, e matapai tiana kia rima mano ngā kaimahi ka eke ki runga i te kaupapa tai atu ki tōna otinga. Te mehemi, Te Reo o Te Uru. Te mehemi o Te Reo o Te Uru tēnā wātu koe e hoa. O te anora tēnei o ngā kaupapa e nui. I te mea kua noho mai ko te tikanga, kua noho mai ko te kawa, kua noho mai ko te hitori Māori ake nei. No ngā iwi e rima e kōrero ti ake nei i tēnei pūrongo, hei anga, hei tautoko, hei āpai, i te anganga o te uarai nei. Nā runga i tērā, i wai ai tēnei unga, ara i te to'u mātauranga Māori. Nā e tino uanui tēnei, te pua waitanga tēnei mai o ngā rā ki tua i te mea kua ngāta i ngā iwi, kua ngāta i mai o rātou puna mōio, kua ngāta i mai te kāui mārama ki ngā kawa me ngā tikanga ki te manaki me te arataki te kaupapa, nā roto i te rāuatanga, kua nui tonu oki te oatu, e ki te ake ara, e tino me i tēnei. E tino mi i rangatira rawa tēnei, ki te kaupapa, o tino ki te mātauranga Māori, a o tātou mātua tūpuna. No reira, ka tika o ki ka mi i ake ki te o unutanga o tēnei mai, me ngā uanui o te to'u, me ngā uanui o te to'u kua tukunātu ki runga i aku. No reira, kei ngā iwi o tērā tai, kei ngā iwi o tērā karangarangatanga, tēnā kōtau, kia uru tonu ki te mai, ana ia kōtau e wakariterite nei i tēnā uarai, e uarai ārenga, engari ko te mātauranga Māori tonu, te tuara me te tuapapa o ngā maikato. Weno e te iwi ko Rauru Broughton tēnei e taki kupu ake nei kia kōta, ko te kupu o Te Uru tēnei, ana ko tōna kaupapa e taunaki e tauto, i ngā pūrongo katoa i puta mai ai i Te Reo o Te Uru o tēnei wiki. Mai te ro e o te manawa tū, ka mio aere taku manu, ka topa aere taku manu. Ka tau atu rā taku manu ki raro i te take, ki te take tonu o ruape umaunga e tu mai rā. Ana kei ruape umaunga tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei, ko te ingoa ko te pae tata, te ingoa o te kāu. Ana e ata rātou mai, mai i roto i ngā mai mati iko. Ara ngā rauanga roro iko, puera te ara, ana e tuku i ngā taonga nei, ki te unga e ia no te ano ki a tātou tamariki. No re e pūrongo a ngai ki ana tēnei ki ngā mai mati iko, ki te unga rangatai, e mai ana i ngā mai mati iko, ana ki roto tonu i te takiwā a orua pe umaunga o te ano ki te iwi nei i ngā tiruanui. Hei e iru e re kura tēnei pūrongo, ke uri atu tātou ki te pūrongo i tēnei wā. Ko pai tata, e pokapua apori, e pokapū awaa, e pokapū angarau ki te roe nei o Ruapeu. E kaupapa ararei mō ngā tamariki e are ake nei, o tino e maa tonu ngā kaupapa e ara mō ngā tirangi anake, engari mō ngā tangata katoa o te roe nei. Ko tae mai e nei tamariki ki te pai tata nei mō ngā ararei. At Te Paitata, we've been running a holiday program for 6 or so years now.
It's been a place where the kids can come and enjoy each other's company, come and learn different tech experiences and be able to share amongst themselves what they're learning. Right now the school holidays are on, the kids are up here engaging in the services here. There's kids from all over the community, so you would have seen, Pākehā kids there and Māori kids and everyone alike. And so, yeah, everyone's just getting on, having fun. We're not really in at work at the moment because of the holiday program and it being quite noisy. E mai ana I ngā kanikani TikTok, tētai mea pai ki ēnei kōtiro. Just fun, get to meet new people. I like making friends and playing on the computers and devices and TikTok. Yeah. Every day they come and they're like, my kid wants to come back. Sometimes the kids only enrol for 3 sessions and they end up being here for the rest of the week. So that's a bonus. That just shows us that we're doing something that they really love doing. So if we can take that stress off and help our parents still be able to contribute to their households, then we're happy to do that for them and work together on how that works. Ai tā tēnei uri no Ngāti Rangi, e maa tonu ngā kaupapa aua ki te paitata nei. So the philosophy at Te Paitata is around innovations and community groups and it's focused on technology and those things. So yeah, there's lots of cool things here, but I think it's about how you utilise the spaces to show our kids how to get into media, get into technology and push into those spaces that aren't sort of fully open for us as Māori. And especially us whānau here in the rural areas. A lot of it we want to try and change things up a little as we do and start young. We also do rangatahi programs, adult programs as well as workshops for businesses. A kua Māori mai, a kua Pākehā mai, ko paitata e pokapū mo te apuri katoa. It's for the whole community and everyone, and all the stakeholders use it, from the primary schools, governance and everyone in between. We've been able to provide a place where people can feel comfortable within our house to be able to come and have their own industry workshops and development for themselves. So it's been really good for the big players to come and occupy our space. Ko te paitata e kaupapa aua no Ngāti Rangi. Iriwere ririkura, Te Reo o Te Uru. Ki ngā rawāti ko te wāno o Ngāti Rangi, e ka anei ki te waiake e te ia o te wā. E waiake ana ai te ia o te wā, e painga mo te wā nei, e painga mō ngā tamariki moko puna te pua wai aere nei. Nō rere, e tino tēnei o ngā pūrongo, e tino tā te mea koia tērā ko te ao tēnei. Koe nei ngā uatanga, mati iko nei, rau anga rolo iko, me mō i o rā a tātou o tēnei waka ukinga o tēnei waka reanga. Ana e waka iko i a tātai, engari e waka piki ake i te mātauranga. Kia kōkiri waka mua a te ao Māori i roto i ngā taumata katoa o te ao. No re, mi ake ana ki te wakaro, mi ake ana ki te manaki, i a tātou tamariki o tērā taki wā, Māori mai, Pākehā mai, awai mai rānei. No re, koe ara tērā e tino tēnei. Ana ko te ua nui me ngā painga katoa, ka puta i roto i te ako, i roto i ngā mai koa, i ngā mai ari koa, no o ki engari ko te wainga matua i roto i ngā mai rau anga nei, i roto i ngā mai mati iko nei, ka tauri te tātātou, ui koe tātātou rere, tātātou mai, i te ao, ki tā te ao anga rau o tēnei wā. No reira ka pai, e pai katoa, e painga te kite i te awatanga ki a tātou tamariki i tēnei rā, i enei rā wakatanga, ana e ako are ana i enei awatanga o tēnei ao, o te ao uri e kūru o tia nei taino atu ki ngā mai ngā
Nei, e roto ki, tēnei uarai, me uarai tēnei mo ngā mai pāpao, tēnei mai nei au, ngā mai kapua ua, ngā mai waka ua, ngā mai reo irirangi, ngā mai katoa, e tino pukenga. Nore kia pūtau, kei te taki wā ngā tirangi, kanu I rātai e te arua, e re rea tine kia pūtau. Bueno, e te iwi e, ko ia tēnei ko te kupu o Te Uru, e papa o tunu ati nei kia pūtau. Bueno, ko te pūrongo o wakamutunga nei. He pūrongo I tākea mai tōna wakaro no te puna o te ngākai. E titiro ake ana tēnei o ngā pūrongo, e kōrero ake ana mo tēti o ngā koro eke o te maunga tito ea. E paake tēnei, ara ko tōnei ingoa ko Raymond te ana taua tito, e mo I o tia nei ko Rei. Ko ia tira, e tangata tēne ki e ngā kaunui, e ngā kaumāaki, e tangata tautoko I ngā kaupapa, ngā apua, ngā iwi o roto I a Taranaki, I roto I ngā tau mama. E tangata e tuana he kai kōrero mo ngā kaupapa uua, mai te ao aurora, te ao mātauranga, te ao reo, te ao kapaka. Ko ia tunu rā tēnei, e kōrero tēnei, e āngai ake ana I te o ngā koro eke wakamutunga o te māraki o Taranaki, e no o tonua nei runga I ngā pae, e mana ki tonua na I o neiwi. Ke uri atu tātou I te pūrongo nei. Ko tūwhera mai tētahi whakāturanga toi, hei whakanui I te whititikau ngā tau o te rōpū wahine Māori toko I te ora ki konei, ki roto I te awahau. Hea ki te perehitini o te rōpū nei, ke te para rātau I te huarahi mā ngā uri whakatupuranga e haere tonu mai ana. Ko te whaiake nei, ko te whānuitanga atu o ngā whakamahuki. Nā te tutūnga atu o te kahurangi a whina kupa ki te marae o pare nui I te tau, ko tahi mano e iwa rau, 50 mātahi, I tūtaki ia, kia rangi māhora reihana mete, nā tērā tūtakitanga I whānau mai ai, ko tēnei whakarerenga. I hōnere tāku, whanau e rere, whakamanawa nui kia koutou ngā kuia, ngā kaumātua, hei whakaruru hau mō mātou I ngā wā katoa. I kite ai, I aku kuia, I mahi ana hei whakatauira I te mahi, I ngā wā katoa. Ko tā te perehitini o te awahau, ko tā Tracy Robertson kōrero, e whakātu ana rātau I te rere hua o ngā momo wahine, kuia anō hoki, I aroha tia te kaupapa me ngā whānau o te hapori I tā rātau wā. They've never strayed away from the priorities, so their priorities have always been wahine Māori me ngā tamariki. Has always been around, safer homes and warm homes, for whānau. And also, just the reduction or reducing, family harm, just really wanting to support whānau. So they've never ever strayed away from those kaupapa. Ko tā te hekere tari a Annie Watson no Ngāti Pāhauera. Ko tāna he nui ngā whakawhanaketanga ki te rōpū I roto I ngā tau. He oi, ka noho matua tonu ko te whānau I te tuatahi. Ko mahi ake ngā mahi, a rātau mā, I waihotia mō mātou, hei painga, hei huarahi, mō mātou rangatahi. E whakatipu ake I roto I nei āhuatanga. E maumahara tonu ana tēnei kuia a piki mere ki ngā kōranga nui o no tūpuna ki Aia, kua noho pūmau nei māramatanga ki roto I Aia, he mea tau hoki I Aia, I roto I tōna whakatupuranga. I te wā au e tupu ana, ko ngā manaakitanga I te rāwā, I te tā mātou mahi, I te pā, ngā tamariki katoa e awhi atu. Te manaaki a rātou. Without nurturing our young ones to come through, then how will the legacy, how will the kaupapa of Māori women's wawhikili continue? And it has to be with our young people, it has to be with our rangatahi, who are growing up in times that are very different to when I grew up and to when our kuia grew up. Ka tūwhera tonu te whakāturanga nei, tai atu ki te tua ngāhuru o te marama o Hakihia. Te mihemi, te reo o te uru.
te mehemi te reo tūru, e tiwi, koe ia te rei, ngari te rau ngā pūrongo e tātou mai, e angai ke atu ana, ara ki te ueno ki ngā wā ene, toko i te ora, ana kua pati te kautau, te roa o tēnei kaupapa e tū mai ana, ana tēnei te o ngā whakanuitanga, ara kei te taki wā o te awaho, ki te mōio, o roto ana mai o te manawa tūtonu, tēnei o ngā pūrongo, nā ana, kuia tērā, e kia kena rā tātou, ana i te kuia rā ia pina kupa, he kahano na, he māia nōna, he manawa nui nōna, ki te mana tunu o te wahine. Ana kuia tērā me te kāhui wahine katoa o tērā wā, o te piti te kautau ka hori nei, ana i ngā tahi kia tū mai ai ko te kaupapa nei, hei ora ngā maanga wahine me a rātou wānau. Ka tamariki ngā moko, puna oti anō te wānau katoa, ngā tamatāne o. Nōreira ngā kaunui ana te ki te ake i tēnei āhuatanga kia pūrere mai ai, kia pūrere hua mai ai ngā hua ana kia tātou. Nōreira kōtau e kui mā, e whai mā, e tuahine mā, aweno tēnā kōtau. Tēnā kōtau i tō kōtau kaha ki te tia ki te mura o te ahi, i tahuna mai te ahi nei, e o kōtau, e o tātou mātua i te mai a rātou, e tūtonu nei, e muhura tonu nei, e haha tonu nei, i te mata o te whenua. Nōreira koeira ki te kaupapa o tērā o ngā pūrongo e tātou mā, nōreira weno mai i te timatanga o taua pūrongo rā, mo taku he, kei te wiki e tū mai nei ko te pūrongo i kōrero tia rā e au. Weno rā, koia tērā, ko ngā pūrongo katoa, kua puta mai nei i runga i te reo o te uru, ana e wākina atu nei, kua wākina atu nei, i runga i te kua te uru. E nei pūrongo katoa nā kōtau nā ngairui o ngaro, e nei wanganui rangitāne tānuara ki Taranaki pū, e nei kōrero ka tai kārua, weno ko ngā reo irirangi e tino tuana hei pou mō ngā kaupapa nei, ara ko te reo irirangi o te Purimako o Taranaki, ko te reo irirangi o Wanganui a FM, me te reo irirangi o Rangitāne, te Ora FM. Wera ngā reo irirangi e tauna ki ake nei te kaupapa nei. Mo te anō rā e te iwi, e te māngai pāho tonu, tēnei te mia tira kia kōta, e te māngai pāho me tō kōtau koro wai, manaki, koro wai awi, i tēnei kaupapa. Kau tēnei ko Rauru Broughton, e mihi tonu ake nei, kia mau tonu, ana ki te reo o Te Uru, me ana nā kaupapa e tū mai ana a te wiki e ke mai nei. Kua rai māku, kia tau ngā manaki tangi tūngo i a kōtau katoa, ki runga, ki raro, ki wao, ki roto, i rire au, pai mari.